Oras selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malah suhurta bu use isi hanami na siyam. Marhiti honiri gapan sigano pari bani panorang sugot nerion. Paima ijalo hita hatani ne bata. Pasada hita hurta bertonggo hita. Terima kasih apa puji-pujian may sombah konuhur nami hubamu Tuhan. Ibagas seganjang saminggu on. Mangahap ka nami tungon so ini mabagal ni panramot yonmu. So na agi pangidopimu huban nami. Kasi bani panorang sugoton. Buhay hanami ibagas malas nyuhur. Puho umbani podoman nami. Janah ibagas nasyol mamuka horja nami bani sugoton. Paikat hamhanami marhite hatamu. Ase tetap ibagas hatamu mahanami humamang gulmit marhorja. So na egi malpangarapan sa ganjang niron. Ibagas guran nakmuton Diyos Kristus Tuhan namin dalam rapakuntong namin. Amen. Wapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus ijape na siyang marianan bani panurang sugoton. Nabuhi isisihan nami marhitihon ni channel YouTubeon. Rigapan sigano pari bata sadarion Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022 ay matar surat bani buku Galatia bindu sada ayat sada na makatahon sonon humbani si Paulus ay ma-apostel sedo humbani jolma atap marhite sada jolma tapi marhite Jesus Kristus anja marhite ne bata bapa do nadopa puhon si humbani namate. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus humbani hataon takas tumang adung pesan na kuat atape pesan na guguh tumang nasihol pada soni apostel Paulus hubani halak na magkagihon si hubani halak nalang mangakui ha apostelon ni hubani halak nalang marosuh hubani pandiloon ni selaku apostel ni Kristus. Tapi marhitehon ni hataon apostel Paulus yol manubut na parlobe sahali bangga do iya manaksihon bahasa hinan iya Saulus do Saulus sihol manobut ay maparguluhan ni nasalpu. Sonaha ia mangayakayak bahkan magigi mapardakdak rosi mamunuh halak Kristen. Tapi sonari ay ia sedo si Saulus tapi Paulus ay majuak-juak ni nebata natardilo laho mengambilan kon ambilan hidup nihur pasal Kristus nadop manubusi nadop mamilisi gabe juak-juak ni. Ay maase marhitihon ni hataon ipatakas hubani hagadup halap nalang mangakui ha apostolon ni bahasa iya tardilo gabe apostel sedo humbani jolma atap marhite sada jolma. Ijon bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus masuk Paulus hubani teologi pasal pandiloon bahasa tardilo iya gabe apostel ni Kristus sedo hapeni halani jolma atape sedo halani kepentingan ni jolma bahkan sedo halani kuasa ni jolma ase gabe apostel iya. Tapi sadar betul do apostel Paulus bahasa ha apostelon ni ai jagiah do ai ha apostelon ni ai tunggung do ai ha apostelon ni ai passing do ai halani sedo na ibere atape na yondoskon rosi na yapehon jolma hubani ha apostelon ni ai asiporini pe bahat halak ragu bahkan lang mengakui hak apostelon ni ai tapi anggo apostel Paulus bangga do iya jana ijolom do politik pandiloon ni
salaku apostel na maningon ipertanggung jawab kon ni doai jana maningon ibagas malas nyur do iya mandalan kon pandilo ha apostelon ni ibagas situasi sonai age kondisi na sonahape na idopa konwan ase lang halani buhay na marosuh kubani gabi marosuh mahumani iya mangidangi tapi porini pe buhay na lang makarusukon bahkan na lang mangakui rosi naman dilo si apostel pe bahat na haboratan anggo bani apostel Paulus maningon ijolom jana ijaga do hajong-jongan ni salaku apostel ni Kristus. Ay maasi ba pinang nalungan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bagas tumang panandayon ni Apostel Paulus bani pandiloon niyay isubot do bani Galatia sada ayat sadaon bahasa apostolon ni ay mamarhite Jesus Kristus anja marhite na bata bapa nadop papuhohonsi. Jadi ijon pardiate kita takas tumang Paulus sihol manubut bahasa gabi apostel iya ay mamarhite hon ni Jesus Kristus. Jesus Kristus na ija, Jesus Kristus nadop mate tarsilang jana puho humbani na mate. Artini ay sedo hape ni hapor sayaw na si soya-soya. Hapor sayaw ni Paulus dopak Tuhan Jesus. Halani Tuhan Jesus na hapor saya ini ay matuhan nadop monang mataluhon hamatean. Tuhan nadopuho humbani na mate. Totu on mambahen sada gugu atape onjolon na totap bani Paulus bahasa ibagas hajong-jongan ni salaku apostel onjolan ni ayma Jesus Kristus. Sengadong nalegan. Jesus Kristus nadopuho humbani na mate. Jana marhite ne bata bapa nadop papuhohonsi hata onsiol manobut bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bahasa ibagas parpuhoon ni Tuhan Jesus adong do nay bata bapa natotu na siol takas isobut ijon ay ma kuasa parpuhoon ni Tuhan Jesus ay ma kumani na marhorja ibagas diri ni Paulus na tetap papuhohon hapor sayon ni. Na totu, sonay mahita bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Mangidah parguluhan taon, na porlobe sahali, bahasa pandiloon ta, gabi halak karisten, sedo halani opung ta karisten, sedo halani bapat ta karisten, sedo halani na idilo halak kita gabi karisten, tapi halani na idilo na bata marhitehon ni pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus do ase gabe karisten hita. Ay maase ahape resiko ni nadopa kon hita halani ha karistenonta maningon do tetap ihargahon hita iramot kon hita ijaga hita hajong-jonganta selaku halak karisten marhitehon ni na tetap kita tene martengir niuhur jana mangirikon Tuhan Yesus ape resiko na idopa kon hita halani hakaristenonta itongah-tongah ni dunia on. Totu pasal on bapay nang gatido hita manangar tene sonahala karisten mahol malamar bani horja sonahala karisten mahol lahu mangurus urusan ni halani hakaristenonni bapainang maningon bangga do hita tetap songon apostel Paulus selaku halak karisten halani namambahin hita gabe karisten sedo rosuh ni hurta namambahin hita karisten sedo halak nalegan namambahin hita karisten sedo jolma tapi namambahin hita kristen ay ma Tuhan Yesus nado puho humbani namate na pinapuho ni nebata bapa humbani namate. Artini ay namambahin hita gabi halak Kristen
Aima kuasa parpuhoon ni Tuhan Yesus. Masir hiteon ni aima ase ibagas guluh ta si ganupari sahali nari bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon puhodo tetap hapor sayonta porini pe itongah-tongah ni pandemi COVID sonin mabahat ni kesulitan hamaholan ni pak konhita marhitikun ni kuasa parpuhoon nado papuhoon Tuhan Yesus sumbay na mate sonai matotap humani kuasa parpuhoon ni Tuhan Yesus ay na mangujur hita rosi na mapargugoy hita ase itongah-tongah ni dunia on itongah-tongah ni bagi-bagi ni hamaulon na dopa kon hita tetap mahapor sayonta puho jana tuguh mangirikon Tuhan Yesus. Amin martonggo mahita. Malas tumanggur nami Bapa manjalokon hatamu. Ito rangi hampur apa pikiran nami ase lambin boy mangida. Hajong-jongan nami itongah-tongah ni dunia on na maningon do hapeni gabe garam apa panondang halanya ay Bapa patuguh kam ur pikiran sunay age terlebih pangarapan apa hapor sayon nami asi tetap jaga jimot jana harga ibahen hanami pandilon nami hajong-jongan nami selaku anak hinaholongan ni hurmu nadop tinobusmu asi marhitihun ni intongon Tuhan ijagahan nami maho mahapas singonmu jana ijagahan nami hasangapon apa hamulionmu marhiti parsahap pikiran sura-sura sunay age parguluhan nami si ganupari ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam manami rapakon tonggo namion. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate ni nebata Bapa apa parsaura ni tondoy na passing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marweekend, selamat menikmati kebersamaan rapakon keluarga mahita. Jana selamat marmalam minggu bata budarion. Salam.